tatkala sang Bagaskara mulai menampakkan dirinya dari ufuk timur, tatkala itu pula suara kokok ayam jantan mulai bersautan merebutkan sesuatu yang tidak pasti. Jeritan dan ratapan rakyat terdengar. Sayup-sayup harapan cuma jadi harapan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertindas. Naskah dan skenario ini digarap para putra-putra bangsa, merupakan unggulan di tahun 2023. Cerita yang amat berbobot dan bergengsi, garapan sang sutradara Bung Wawan Irhanto. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga seni burak Putra Nada Jaya mengangkat cerita lahirnya Satria Biningi dalam episode Siluman Naga Sakti. Ya ayo, ada kumpul. Ayo, anak nusu sing arep teka. Kita obrak-abrik kandangnya musuh. Iya beli. Dijaga bener-bener gini loh. Golok naga sakti gini. Goloknya tidak awas dijaga ku. Aja sampai lolos. Aja sampai ditinggalkan di Asik. Oh ye ngepos nih. Ngepostingan ya Pak. Iya. Wah, Primen tuh. wah, Primen. kemene. Oh, sampean Wep. kemar. Aja marak-marak, aja mabuk kayak lagi. Kau dingin sampean kudu diwarai ning kita dingin. Primen sih. Ari ngomong pinangeran dudu pinarengan. Iya, salah. Riu nggak ada tigewa. Pi Pi, na na, nge nge, ran ran. gorengan. Gol itu ngedan. Pinarengan, Sampean tadi pirang tahun udah di pangeran ngomong pinangeran ben ora bisa-bisa gini. Perasaan nempiak bulanan nih kan, Wak. Aduh. Iya. Ngomong Nun. pipinan. Pipen. Kodi kajiannya dikurangi gajian. Kurangi bae digeger ini kan. Wak, wes. Primen sih. Kula penakon ning sampean, Wak. Nakon bae kayak kita nih guru. Ki, wong nakon salah nih kan. Lah, kula penakon ning sampean wake. Serius kulaku. Iya, pirang Kula rius. penakon ning silaramu. Jare wis gawa pusaka golok naga sakti. Lah, sampean ku ora weruh kita kus biasa gawa golok. Golok apa disit? Goloknya siji, Iya, watune loro. watune loro. Iya, Kok dipit? anak jenggote kok goloknya. Jenggote. Iya, Golok siji, golok siji. watu loro. Cuman sayang goloknya bugel. Goloknya bugel. Iya. Nang apa kiku? Hah? Nang apa bugel? Goloknya bugel tak sunat. Oh. Iya ya wa ya. Wah, wis pengen ngomong, Wak. Dicerita-cerita baik ini. Iya, kowe ana sing sewet jarene anak santri. Anak santri? Ngomongnya iya. Ya pikiran aja pada ngeres. Pada ngeres baik. Iya, pikiran coba ngeres ya. Iya. Wong kene Nun. kita kok gawa golok soten iku golok naga sakti. Golok naga sakti. Ari ibaratnya naga iku duweni jenggot. Jenggot. Contohnya ning golongane Angling Dharma. Bener. Angling Dharma ku nagane ana jenggote beli kisinang. Bener ana dengan waya.
Sampean ada jenggot ya. Iya, ari naga ku ana sing lanang, Ana sing ana wadon. sing wadon. Ana Bakal laga wadon ku ana endoge. Ari Bakal lanang. lanang laka endoge. Langka doge. Iya, ngerti beli? Ora. Ora bae kopok. Wis wa, ajakin ngomong. Kula Iya. pengen nitip ning sampean wis ya. Pusaka Golok Naga Sakti iku wa Iya. bakal direbuti ning salah sawijine jin setan damyang merkayang. Nah, Jadi kula ngutus ning sampean wa lan prajurit sing pada hati-hati. sing pada hati-hati. Ngomong nih prajurit. Sampean ngomongnya atas temen kayak radio. Pribin sih. Tinggal ciliki bae kah? Hah? Ciliki. Ngomong lah. Ya wis apa maning ngomong kayak bari prajurit tingan sampeanku. Sampean ku sing hati-hati nang ya. Oh. Oh, sulat maniku orang anane setan damyang merkayangan sing Bener. rebut na golongane golok. Golok naga. Naga sakti. Iya, wis pokoknya sing hati-hati wa ya. Aja sampai salah tangan. Aja sampai. Kok suaranya apa gini? Siapa nih kan? Wah, setan ada setan gini. Lubar mangan paling enak duduk. Balik beca paling enak. Oye. Balik miang paling enak duduk. Oye. Bayi paling enak duduk. Kotor bocahku ya. Udut dulu. 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 Op. Bocah ku nembang ku laka maning gini. Hop. Wah. Daun. Oh, anak siapa kini gono? Ladala iya. Anak tampu ora diundang dengan. Wah, Hei, sing aku ambil ireng. Riman. Oh. Kenalan ku Pengen nukis. kenalan gulaku. Oh, Oh kenalan. iya, arep kenalan. Hmm. Coba sampai nego sing diarani setan apa nih kan? Setan. Oh, kula Iya. musim penghuni desa kene. Oh dari sampean penghuni desa Iya. kene. Iya, Arane siapa sih? kula sindarani waslenteng. Waslenteng. Sing di Waslenteng Kuningan. Kula Iya, aslinya sing desa Kalimaro. Kalimaro. Iya. Desanya kita nih kan. Wong desanya kita di Gawa-Gawa. Arep tujuan apa? Hei, Hei, sing Priben. desa Kaliwaro gini. Priben sih? Oh, sing desa Kaliwaro. Oh, dari sana. Sing arane angga konon kan sih. Oh. Iya. Kuning tambah lengkap sih. Alamat us lengkap aran ya bener. Kuning kita sing kena. Aja ngomong baik gini sing bener gede. Oh iya. Ya. Hmm. Wah. Sampean mene-mene lagi si pada apa sih? Lu jadi sampai nakon, gula lagi Iya. pada panik kene. Iya. Tak beruning gula ya. Gula gue lagi jaga pusaka Golok Naga Sakti. Oh. Gula gue diutus. Kudu Diutus. jaga. Utusnya siapa sih? Utus ning siapa? Utus sing atasannya gula dengan Raden Gula. Bolane kunang. Aring golok naga sakti sing hasi-hasi. Sing hati-hati. Iya, soalnya ari golok naga sakti ku ake sing mengeni. Ake sing pengen. Contone. Duduk golongane manusia baik. Iya. Contohnya golongane setan damyang merkayangan kudu pada pengen ning golok naga sakti. Iya. Terus. Mulane nyong ku ngomong kun siraku kudu waspada. Oh, dari Kudu bisa kun jaga golok naga sakti kuan. Oh, pasti tak jaga nih Prabudina Kula. Lamun ora bisa jaga niscaya bakal celaka gini. Lah, orang bakal tak lepas nih pribadinya Kula. Tetep tak cekel, tak jaga. Wis, sampai nulis aja kayak omong. Ya, arep apa tujuan selain nasihat Kula ku arep apa mene? Isu main jaluk sangu oleh Ning siapa maning nih kan? sampean dedut beli sih. Ora duwe kita sih. Ora duwe. Ora duwe. Jaluk mama hajat oli beli ya. Oli sok wong eman nih kan kene sing paling eman, Bos Jagung bener nih kan ya bener. Iya, Bos Jagung. Bos Iya, Jagung. Bos Jagung nih kan. Oh. Cici maning Itu ora apa-apa nggo kita mah. ada, Beda ada. soalnya kita ku. Cici maning ya Oh, wis. ada. Oh, terima. Dagang Ini dulu. oleh dang.
Weh. Makasih gula watu. Si sajane mancing batu. Turangane seworonge kata tuku sebokonge. Matur kesuwun wis urung ade. Matur kesuwun Bapak Wis. Hajat. Wis sampai aja ngomong. Wis sampai mana lunga. Orang Matur sangat kesuwun. maning. Kurang beli suara apa? Lah, anak nangis wa. Jaga teh sore, pengen maghrib, anak wong nangis wa. Lah dalah, apa dengan wa? Nusa Ya, lagi pada apa nih panggonan iki Nusa? sok. Ayo, wa, sampai maju, dibaca nih doa wa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a irofil ada sih. Salah dengan, Apa sih? wong doa apa iku? Doang musir setan duduk sih. Kudu nih. Duduk. Ayo, wis, laskar sargo, ayo maju. Ayo nang, ajak suen. Ayo dikepung buaya mangap gede. Iya. Dicandak ini nang. Maji, awas. Awas. Aja sampai lolos dicekel. Prikarit setan jam yang berkayangan iki aja sampai ganggu ning priangan aku. Ayo dicandak tadi. Woi, Ayo nang maju nang. Aja sampai lepas nang. Model setan saya kudu diusir. Aja sampai ora. Awas aja pada di burian. Ayo nang ke pulang. Ayo. Ayo dikepung anak. Itu siji. Loro. Salah dengan. Maju lah. Rasa-kerasane tiba ngasih nunggu kepala ngadep pilu cobaan sing gede maning wa. Sampai gerak Awas hati-hati anak sing luwih gede maning ini. Ladalah. Iya adalah gurunya Zan. Nanti berusaha nih. Wah, sama gini. Wah. Ya. Buat Iya. buat Tobat, tobat tobat, bermet tomat. itu umat goblok nih Padibit kula arep nakut. sampean baterai entok tuh Orang kedisit dengan iya penapa? bukan baik sampean ki kok aya ning gorong-gorong Sejak kapan buta anak rekan nyangkol? oh butakin pada baik doyan ngerokok setan Oh, dari buta ku doyan ngerokok. doyan ini Iya dengan bener. oh Nusa Iya kulan. anggur-angguran sampean lagi pada panggonan iki Nusa Dari sampai ketakunan. iya Kula lagi takut apa? gini Kula iku ning kene lagi diutus. Kudu jaga pusaka golok naga sakti. oh sampean gede diutus ning sapa Ning Raden. Raden siapa gitu? Kanyep. Oh iya wis pokoknya Raden ya. Iya Raden Kanyep. Iya Raden silang Raden Kopok. Wah. Nusa. Iya. Iya bener. Sampean jaga nih salah sawijining golok naga sakti. Bener. Iya pengen weruh iku golok naga sakti ku umayaku gini Nusa. Adalah. Tadi sampean. Iya. Sing ana ning jerok golok naga sakti Aku sing ning jero ning golok naga saktiku. Iya.
Yen bener sampean pengen duweni golok naga sakti, Bener? sampean kudu bisa ngelawan dirine aku. Iya. Kudu bisa ngalahaken dirine aku. Sampean kuat beli ngelawan dirine aku. Dosa. Sejengkal mundur bakal tak lewati. Kula tetep bakal kekeh. Kula bakal maju. Hei laskarku, prajurit. Ayo dah. Ayo. Maju. Maju Ayo, siji-siji langsung kayak bae. Sore soate. Ayo nak. Ladala. Ayo maju. Woi, aja sampai suara. Ayo. Dicekal gini. What? Oh ya. Oh ya. Ayo maju. Ayo ah. siapa wanita Maju. sing ah. pangarep maju gini. Sampai maju. ah. Kita, ayo. Hei. Hei, Wah, saiki lawan bola. Ayo, maju. ayo maju. Wah, ora kena. Ora kena. Oh ya, ampun. Tobat, tobat. Ampun. Aku harap mancing ning salah sawire golok naga sakti iki. Oh, wilahi. Santriwan santriwati. Wah ya. Hei, dasarku. Sakit ketemu tuh sampean. Candap penuh salariku. Ayo candap. Awas, ada salah sawijine penyusup gini. Aja sampai kita kecolongan gini. Wah, dicekal gini. Dicekal. Ada salah sawijine penyusup. Aja sampai ampun gini. Oh, wah, wadah. Ayo. Aja dine ampun. Dipaten anak. Candak rai, candak akan ini. Dicekal. Aja teman kita rai. Ayo dah dicekal. Iya iya. Ayo dicekal gini. Wah. Wah. Awas.
segala macam menghalangi agama Islam. Ya agama Islam itu agama sing paling kuat. Aja sok pengen ngalangan pribadi kula. Sama kau sepatu korin, mati sampean. Hei, iki udah pelajar sampean kabeh. Aja sok sampai arep melawan arep mengatur akan agama Islam. Manusia mau nilai bisa orang pantas orang harus pantas segalanya pantas kudu mati musnahkan. Ayo Saben